تنمرت مغنسنخ تنمرت مازيغنا ندلان كلشي ديالنا قلنا مازيغن ان كاين دا سلماد عمر ايت سعيد سيت مازيرت ندات اسيف ندات ان كاين يانو سلماد يسول دا يسوريت لي زيتود نغ ينو يسلم نتيزلاتين ني مزيانا donc la chanson pour moi est un outil d'enseignement, comment enseigner la mazigh par le biais de la chanson, c'est-à-dire inscrire des méthodes actives et l'enseignement. Donc proposer certaines chansons, déjà j'ai enregistré un album qui s'appelle Mood. Donc la deuxième expérience, ça veut dire la chanson égale objectif ou bien le savoir et tizlit. Comment enseigner à tizlit, il a le savoir direct. Alors exemple, il نسوي في الشفر إمضان أوتون أنتني يا نسين كرات أداك يغزيك صباح سير دغيف سنينو مريخ تغمسينو كوسمو سدس أدحصو غادريس سود مغافوسي با سود مغافوسي يما ساتا متزا دروغي تمتشا مراوي عند مراو مون غدو غراس إيسين غي زرفان نبريد سلان. La 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 la. Alors la deuxième chanson, un autre exemple, lorsqu'on parle des couleurs, par exemple, comment enseigner les couleurs par le biais de la chanson. Ici, les couleurs, c'est mazirte. عزن داري كلان نحلن داري كلان أورا غم تفوك تأزقا غمول الجيق أورا غم تفوك تأزقا غمول الجيق حلن غوري كلان عزن غوري كلان حلن غوري كلان عزن غوري كلان أملا لزندك فاي أبركان امتلاس أملا لزندك فاي أبركان امتلاس حلن غوري كلان عزن غوري كلان أزقزاو أمتوقا أزر ولمي قلنا أزقزاو أمتوقا أزر ولمي قلنا لا 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 لا. Un autre exemple, parce que lorsqu'on parle par exemple sur les jours de la semaine, au sein des malas, d'une façon simple, ludique, avec toujours la libération du corps. Parce que c'est les méthodes actives, c'est la meilleure méthode, l'apprentissage. أي ناساسي ناس أكراسك واسو أي ناساسي ناس أكراسك واسو أسم واساس دياس أسم واساس دياس أسماس أي ناساسي ناس إحنا غوري ونزار أكواسك كراس نكين دال الجيك أسماس أسماس السن ملاس أسماس أسماس السن ملاس. Alors en bref, أسلماد يستعمل le chant et la classe, il est toujours aimé. La drôle عزوني شرانس لا تني ليبرا. D'ailleurs il y a ma classe je fais toujours un micro libre pour chanter, seulement pour chanter, parce que j'utilise la chanson. Il a 5 minutes تم زوارت pour donner le temps exact et motiver d'une façon interne et externe aussi. Mais la chanson, bien le chant, il y a toujours, il peut utiliser comme matière, mais comme motivation, comme ça, avoir un micro libre de la classe, comme ça la personnalité de Tarzan Nisharan, Rad Farhan, Rad Stemt'an, il aura le plaisir d'apprentissage. Merci.